Zdravo dragi moji ljudi, dobrodošli na vaš omiljeni kanal Kodovi duše, sa vama vaš dragi Dimi Merlin. Ponovo sa novim čitanjem, radimo kao i uvijek jedno prezanimljivo čitanje na jednu divnu temu. Ovo je inače nešto što ja ne radim toliko često, ali ovog puta sam baš osjetio potrebu da to radim i vezano je bukvalno za ljubavne odnose i ovo čitanje se zove Između dva ljubavnika. Šta bi to značilo? To bi zapravo značilo da ovo čitanje radimo za sve one ljude koji su možda na neki način rastrzani između dve osobe sa kojima žele da budu. Ili možda žele da uporede dva odnosa u svom životu. Ili jednostavno žele da znaju ko je bolji potencijalni partner za njih u ovom trenutku. Tako da kroz ovo čitanje ćemo u 3 grupe proći određene segmente gdje ćemo malo spoznati i malo raščlaniti i malo bolje uspjeti da bolje sebi dokučimo šta zapravo za nas ovi odnosi predstavljaju. Shodno tome, znači kroz svaku grupu proći ćemo kroz pitanja gdje ćemo vidjeti šta za nas, šta predstavlja zapravo ljubavnik broj 1, šta predstavlja ljubavnik broj 2, šta dobijamo iz prve veze, šta dobijamo iz druge veze, koji su to izazovi u prvoj, koji su izazovi u drugoj vezi i na kraju ćemo imati generalne savjete u vezi obe osobe. Ja se nadam da ste spremni. Imaćemo, kao što sam rekao, 3 grupe. Ja sam izabrao 3 karte, eto čisto da vi možete da se povežete sa njima i da možete da odlučite koja vama grupa pripada, koja vas vuče, za koju smatrate da ima trenutno odgovore za vas. Ovo bi bila grupa broj 1, znači ova predivna karta je grupa broj 1. Zapamtite je, povežite se sa njom. Ovo je grupa broj 2. I na kraju imamo grupu broj 3, ovu brown kartu. Znači, polako se povežite sa nekom od ovih karata. Možete slobodno da stavite pauzu, možete da uzmete vremena koliko god je vama potrebno. Ako niste vizualni tip, ukoliko ove karte vas ne privlače ili vam ništa ne govore, možete prosto da uzmete moment da zavirite u sebe, da zažmurite i da dozvolite da vam prosto odgovor intuitivno dođe. A mi ćemo naravno nastaviti sa snimanjem ovog videa i krenut ćemo najprije sa prvom grupom. Rekli smo da je ova karta grupa broj 1. Pa hajde vi koji ste izabrali prvu grupu da vidimo kakvi su vaši ljubavnici potencijalni, odnosno dve osobe između kojih se dvoumite. Pa hajde da vidimo najprije šta predstavlja taj ljubavnik broj 1. Ljubavnik broj 1. Izašla nam je jako interesantna karta 9 mačeva, ako vidite. Znači, ljubavnik broj 1 predstavlja jako veliko neko mučenje i torturu, najpre mentalnu, mačevi su nam mental, intelekt. I znači ovdje se vi negdje mačujete sa samim sobom ili se mačujete sa samim tim, sa tom osobom koja je eventualno vaš mogući potencijalni izbor. Ovdje ovu 9 mačeva ja vrlo često vidim kao anksioznost, kao depresiju, kao sve te misli koje nas obuzmu i koje nam ne daju mira, možda u nekim nedospavanim noćima, besanim noćima, u noćima kada onako vrtite u krug. Šta je ovaj čovjek za mene, šta je ova osoba za mene, da li da radim ovo, da li da radim ono. Znači, ovdje imamo tu jednu 9 mačeva koja u suštini, kao što sam rekao, predstavlja sav taj mentalni nespokoj, koji ova osoba sa sobom nosi. Sada,
vi ste ovde nadomak rešavanja ove situacije, imamo broj 9, znači da ste pri završetku tog ciklusa, samo što vama je sada potreban taj neki krajnji push, nešto da vas gurne preko ivice da vi možete da donesete odluku. Uglavnom, energija ove osobe jeste energija nekog rastrzavanja, energija neodlučnosti, energija overthinkinga, preteranog razmišljanja, preteranog analiziranja, preteranog mučenja sebe. Znači, čak ima i elemenata krivice i elemenata krivice i elemenata letargije. Znate, onako kad ste letargični i kada ste po ceo dan u krevetu. Znači, ovde nam je baš ta energija ljubavnika broj 1. Znači, pitali smo šta predstavlja ljubavnik broj 1 i on očigledno predstavlja tu neku mentalnu maglu sa kojom se vi suočavate ili možda je ta osoba neki veliki izazov za vas i zato vi sebi nabacujete krivicu i pokušavate da objasnite sebi svoje postupke. Hajde da vidimo sada šta je ljubavnik broj 2, šta predstavlja ljubavnik broj 2. Ljubavnik broj 2, interesantno, ljubavnik broj 2 nam je sudnji dan. Znači, ljubavnik broj 2 nam je karta sudnjeg dana. Znači, ljubavnik broj 2 je osoba koja je jako oštrumna i koja ima tendenciju da osuđuje. Znači, vi se ovde nalazite sa ovom osobom kao da vas konstantno neko osuđuje, presuđuje, da želi da vam odmeri svaki korak, da možda ima tendenciju da vam određuje kojim koracima da hodate i koje akcije da sprovodite tokom dana ili tokom zajedničkog bivstvovanja. Ova osoba zapravo pokušava da u vama probudi krajnosti. Znači, vi kao i svaki čovek, svako biće, svaka svest imate i jednu i drugu krajnost, polaritet, kako god je vama lakše da na to gledate. Ova osoba pokušava kao da vas gura onako u jednu krajnost, pa u drugu krajnost. Znači, ja bih rekao da ste vi sa ovom osobom čas anđeo, čas đavo. Znači, čas ste onako oličenje svetlosti i bukvalno je sve fino i sve fluidno i sve predobro, a onda jednog trenutka kao da vas gurne preko ivice i onda odjednom se dešava da budete đavolak, da prosto želite da vratite zdravo milo za drago, da želite prosto da se osvetite, budi taj impuls u vama. I ovde ova osoba zapravo i predstavlja tu, kako bih ja to rekao, kao da je ona baš neka vrsta katalizatora, kao da ona pokreće te vaše procese i da vas gura u te procese i da vi onda stalno varirate između jedne i druge krajnosti, nikako da se nađete na sredini puta. To je bio ljubavnik broj 2. Hajde sada da vidimo šta vi zapravo dobijate iz prve veze. Rekli smo da je prva veza 9 mačeva i da je bukvalno mentalno mučenje. Hajde da vidimo šta vi dobijate iz prve veze. Znači, ovde imamo jednu kartu East Beginnings. Znači, East je istok i govori o počecima. Znači, ovde imamo jednog čoveka, ovo je žena zapravo, koja kao da otvara neki portal. Znači, šta ona to radi? Ona otvara neki portal, stvara neki novi početak, kreira ga i ovde ova veza, znači vi iz ove veze dobijate neki potpuno novi početak. Šta to može da znači? To može da znači da kroz ovu osobu vi učite da zapravo možda prestanete sa tim programom mučenja sebe, da prestanete sa tim mentalnom vrteškom, sa tim programom, kao što rekao, da se non stop vrtite u krug i da non stop mislite o jednim istim stvarima i non stop mislite na jednu isti događaj, isti emotivni naboj. Znači, to može da bude to, znači stvaranje
tog novog momentuma gdje vi odlučujete da više ne želite da robujete tom programu, a može i da bude potpuno novi pogled na ovu vezu. Kao što često govorimo, mi smo kreatori svoje sudbine. Znači, mi biramo šta znaci znače za nas, šta ova karta znači za nas, šta poruka koju ja prenesem znači za tebe, za vas koji ovo gledate. Novi početak je definitivno, ova karta definitivno, kao što rekao, i ovu vezu, u ovoj vezi je koren novog početka. Hajde, evo, došla informacija, uspio sam da verbalizujem, bravo za mene, novi početak. I u suštini nam i govori još jedna karta koja je izašla uz ovo, jeste dvojka štapova. I znači, ovdje zapravo i jeste stvar u tome da se vi stalno klackate, da niste u mogućnosti da donosite zdravu odluku. Znači, možda vi osjećate taj početak, ali niste, kao da nemate dovoljno volje, verovatno zbog te mentalne magle da donesete tu pravu odluku i da uopšte bilo kakvu odluku donosite. Nego se klackate, daj sad ću ovo, sad ću ono i tako stojite i posmatrate da li ovu opciju ili onu opciju i ne pravite nikakav konkretan korak. Također postoji mogućnost da zapravo se vi u ovoj vezi pretvarate kao da se ništa ne dešava. Znači, kao da ne postoji problem, kao da ne postoji izazov, kao da sve to što osjećate, taj emotivni naboj, tu mentalnu maglu, te misli, vi ih ignorišete, vi se pravite da one ne postoje i na taj način ostajete u tom polju gdje jeste bez neke konkretne donete akcije. Kao što smo rekli, ovdje nas očekuje neki novi početak. Da bi došlo do novog početka, mi moramo da napravimo neki korak. Znači, potrebno je neku akciju da sprovedete. I ova veza definitivno ima taj moment novog početka. Samo je bitno da vi još malo proširite svoje vidike da biste mogli zaista da sagledate taj potencijal. Hajde sada da vidimo šta dobijamo iz druge veze. Iz druge veze pa imamo divnu kartu jedne planine, žene koja leži u podnožju planine, a iznad ovdje piše planina, mountain, a iznad piše clarity, odnosno jasnoća. Evo, vi ovdje dolazite do potpune jasnoće. Iz ove veze definitivno dobijate jasnoću i kao što vidite ona leži u podnožju ove planine i ona je bukvalno onako mirna i spokojna i svesna da tu treba da bude. Jel te? Rekli smo da je ljubavnik broj 2 zapravo sudnji dan i da vas tako vuče i tera iz krajnosti, jednu u drugu krajnost i verovatno to iskustvo tih krajnosti vama pomaže da budete jasni u donošenju svojih odluka. Također imamo i kraljicu Pentakla, Queen of Earth zapravo, kraljica Pentakla, element zemlje, znači jako velika uzemljenost, promišljenost, kreativnost, jedna toplina, topla majčinska prirodna energija uzemljujuća i ovo je ono što vi dobijate u ovoj vezi. I znači, kao što sam rekao, možda vas vuče iz krajnosti u krajnost, ali bukvalno onda kada ste zajedno, vi zaista osjećate tu jasnoću, bez obzira što vas talasi lome i trzaju i vuku se jedne na drugu stranu, vi zaista osjećate jasnoću i osjećate da u tom trenutku možete bez magle neke mentalne da razmišljate lepo, da budete kreativni, da donosite razumne odluke, da se izborite, ne izborite, nego da se suočite, da se suočite sa bilo kojim izazovom sa potpunom jasnoćom i sa onako nekim razumnim pristupom iz srca i sa razumevanjem. Eto, to je ono što dobijate u vezi broj 2. Sada ćemo da vidimo koji su izazovi vezani za prvog partnera, odnosno za vezu broj 1. Izazovi vezani za broj 1
izazovi vezani za broj 1 i jesu upravo, imamo još jednu devetku štapova, evo pokazat ću vam karte, devetka štapova, i imamo kartu koja kaže choose who you are becoming, izaberi ko postaješ, i ovdje imamo dve strelice koje vode u levom i u desnom smeru. I znači ovdje vaš izazov i jeste da li vi želite da izaberete život gdje ste u konstantnom tom mentalnom učenju, da li je to vaš zaista život. Jer vi svesno ili nesvesno birate šta postajete u svom životu, birajući ljude u svom životu, partnere i tako dalje, prijatelje. I sada se postavlja pitanje da li vi zaista želite ovo da izaberete. Znači, univerzum vas zapravo i podsjeća da vi postajete ono što izaberete. Znači, vaši koraci, vaši postupci, vaši partneri, vaša svaka izgovorena reč kreira ono što postajete. I bukvalno ste tu i na raskrsnici. Ja želim da idem tamo, ali želim i da idem ovamo. I devetka štapova nam i govori o tom, zapravo onom momentu kada dođemo do krajnjeg cilja, i tu je sada posljednji korak koji trebamo da napravimo, ali nekad to bude i najveći izazov, zato što krenu kolebanja i krene ona devetka mačeva i ono bičevanje i mučenje sebe, da li je to zaista odluka koju ja želim da napravim. Budući da je ova karta zelene boje, ja bih rekao da vi u svom srcu vrlo dobro znate odgovor. Samo još uvek puštate da žmurite pred tim što srce glasno govori. Znači ono jasno i glasno govori neke stvari, ali vi još uvek žmurite i pravite se ludi. I to, kao što rekoh, i jeste izazov, jer prosto ne možete da se pravite da nema problema, ne možete da žmurite pred nečim i da očekujete da se to reši. Prosto zahteva se vaša akcija, zahteva se da izaberete jedan pravac, one strelice, kao što smo vidjeli, levo ili desno. To je bio izazov u vezi broj 1, u vezi ljubavnika broj 1. Hajde da vidimo izazov u vezi ljubavnika broj 2. Volim kada ovako karte potvrde. Rekli smo da vas vuče iz jedne krajnosti u drugu i ovdje kaže, ne znam koliko vidite od ovog osvetljenja, piše be friend with the word polarize. Znači, sprijateljite se sa rečju polarizovati, polaritet. To je, kao što smo rekli, krajnost, znači to je polaritet. Sprijateljite se sa polaritetom. Znači, to i jeste izazov. Znači, prihvatiti da vi imate obe strane. Prihvatiti i vaše ludilo, i prihvatiti i vašu možda tu neku naivnost i možda tu krajnje detinju dobrotu i ne merkati, ne odlučivati da li je to dobro ili loše, jer dobrog i lošeg nema. Bitno je da je to iskustvo vas obogaćuje. Imamo jednu šesticu štapova. Vama je jako veliki izazov zapravo da vi uživate u ovoj vezi. I koliko god da zaista ona jeste podržavajuća, imali smo kraljicu pentakla, da je zaista podržavajuća, da vas zaista uzemljuje, ali ovi polariteti vas muče i ne daju vam mira. I kao da, čak i kada uberete neke plodove ove veze, čak i kada se spuste u vaše polje, vi jednostavno, rekao bih, dolazi mi sada upravo ta poruka da jedan deo vas smatra da vi ovo ne zaslužujete i da vi ne smete ovo da iskusite. Ovo može da bude zapravo i zbog toga što ste svedočili takvim partnerstvima kroz svoje odrastanje ili u svojoj okolini. Znači, odrastali ste ili ste bili u okolini ljudi koji nisu dozvoljavali sebi dozvolu da uživaju u odnosu sa drugom osobom. Nego su više to smatrali kao neku obavezu. Eto, to je bio izazov u vezi broj 2. I sada imamo za kraj ove grupe, znači imamo savete u vezi ljubavnika broj 1 i u vezi ljubavnika broj 2. Pa hajde da vidimo savet u vezi ljubavnika broj 1.
pogledajte ovo, no, univerzum kaže ne, jedno veliko ne sa znakom pitanja. Savet, ovo, zašto je izašlo ovoliko veliko ne? Pa izašlo je zbog toga što vi mučite sebe. Rekli smo, 9 mačeva, mučenje, neodlučnost, ne želite da sebi priznate da možda pravite pogrešan korak ili da idete u pogrešnom smeru. I univerzum kaže ne, 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 no, ja ne želim za tebe takvo iskustvo, ja želim za tebe drugačije i bogatije iskustvo. I baš se na to nadovezuje ova karta Be Ecstatic, što znači budi u ekstazi. Ova karta je šarena, ova karta je prepuna nekih divnih, vibrantnih boja i ona vas podsjeća da je vaše prirodno stanje ta ekstaza. Nije vaše prirodno stanje da budete u energiji letargije. Univerzum upravo govori ne toj energiji, ali govori jedno veliko da energiji ekstaze i energiji prosto uživanja u svemu što život pruža. U tim senzacijama, emocijama, u toj lepoti jednog odnosa. Znači, to univerzum želi za vas. Tu predanost, tu ranjivost, tu transparentnost bez nekog ograničavanja sebe. I sada šta imamo za ljubavnika broj 2 savet? Za ljubavnika broj 2 imamo poruku koja kaže Ask your angels, pitajte svoje anđele. Šta nam to znači? To znači da u tim turbulentnim momentima kada ste rastrzani između vaših polariteta, to znači da zapravo pitate svoje anđele, da anđeli zapravo znaju vrlo dobro odgovor na vaše pitanje. Ako to uprostimo, anđeli, vodiči, to su sve neke više svesti koje već imaju odgovor. I one, ako im se mi obratimo, one su vrlo voljne da nama daju te odgovore. Samo što taj naš koji nas stalno muči, on negde jednostavno ne želi da prizna da je odgovor toliko jednostavan i da mi u svakom trenutku možemo da čujemo i da spoznamo odgovor. Još jedan savjet u vezi ljubavnika broj 2 jeste honor the lineage. Znači, to znači odati počast svojoj lozi, porodičnoj lozi. I ovdje očigledno imamo taj element tradicije i taj element porodičnog. Znači, rekao bih, pošto smo tamo imali i kraljicu Pentakla, da je zapravo ovo jedna jako tradicionalna osoba, ovaj ljubavnik broj 2, da je to veoma tradicionalna osoba i da ona sa vama želi zaista neku budućnost u smislu braka, u smislu produženja te loze. I ovdje i jeste savjet, znači odajte počast svojoj lozi. Znači negde, kako odajete počast svojoj lozi? Birajući partnera sa kojim želite da je nastavite. I ovdje vi zapravo i jeste u ovoj vezi da istražujete taj moment, da istražujete da li je ta osoba zaista osoba za vas, osoba sa kojom želite da produžite svoje porodično stablo, svoju lozu, ali vas podsjećam da pitate svoje anđele i da će vam oni uvek poslati odgovor koji vam je potrebno da znate u ovom trenutku. Pa, dragi moji, to je bila grupa broj 1. Nadam se da ste dobili veoma interesantne uvide i da vam je malo razjasnilo tu rastrzanost između dva partnera i šta zapravo dobijate od njih. A mi prelazimo sada polako na grupu broj 2. Rekli smo da je grupa broj 2 ova predivna ljubičasta karta. Vi koji ste izabrali grupu broj 2, polako se povežite sa sobom, povežite se sa svojim unutrašnjim mirom, nekim mestom unutar sebe gdje osjećate mir, gdje god za vas bilo to mesto. I sada ćemo vidjeti šta za vas predstavlja ljubavnik broj 1.
Ljubavnik broj 1 je za vas, haha, interesantno. Znači imamo kartu broj 13 ili kartu smrti. Šta bi ovo značilo? Karta smrti, vrlo često se plašimo te karte, plašimo se tog krajnjeg stadijuma života, te smrti, iako su oni u konstantnom plesu. I kada izađe ova karta, ljudi se često plaše, a zapravo ovo je jedna najpotentnija i najmoćnija karta u samom tarot špilu. I ono nas i podsjeća na taj konstantni ples i da jednostavno život je krug i da nemamo izbora osim da prođemo kroz tu transformaciju. Kroz transformaciju prelaska iz jedan u drugi svet, iz tog materijalnog u duhovni. Ovo, znači, ljubavnik broj 1 za vas predstavlja tu transformaciju. Predstavlja podsjetnik da zapravo smo svi smrtni i da smo prolazni, ali u isto vrijeme i taj potencijal, odnosno šta sve možete da postignete u životu, šta sve možete da pružite i sebi, a i drugim ljudima, pa i samom tom ljubavniku koji je ovdje u pitanju. Negde i sama ta karta smrti je ponekad i obavijena velom misterije, ima veze sa horoskopskim znakom Škorpije. Škorpije. I ona i negde predstavlja bukvalno taj potencijal da sve što u životu nam se dešava možemo da transformišemo. Tako da ovo je, znači, bukvalno ljubavnik broj 1 je transformacija za vas. Transformacija na svakom nivou. I hajde da vidimo šta je ljubavnik broj 2. Ljubavnik broj 2 za vas je sedmica štapova. I evo ga taj ljubavnik, sedmica štapova, jedan tako gospodin, jedna osoba koja vodi računa o sebi i svom telu, osoba koja malo voli da se pokazuje, malo voli da zapravo bude onako viđena, da ljudi vide da estetski lepo izgleda. Ta osoba ponekad može da bude, ima tu ekstrovertnu crtu gdje tako voli da se pokazuje, voli da bude viđena, a s druge strane zna da se povuče jako u sebe i nekad kada naiđu ti momenti povlačenja u sebe, izgleda kao da svaki upad u njegovo, odnosno njeno polje smatra napadom. Svaki pokušaj da neko priđe smatra napadom. Također ova osoba za vas predstavlja i neko dublje istraživanje vaše seksualno-kreativne energije, gdje vi prosto možda baš kroz odnos sa ovom osobom učite nove vidove uživanja u seksualnom smislu, ali i onda kroz tu seksualnu energiju potičete svoju kreativnost da se još više izrazi. Sada da vidimo šta dobijate iz prve veze, iz ljubavnika broj 1. Prva veza za vas predstavlja, imamo život i disanje, znači dah. Ovdje imamo jedno vatreno srce i imamo pored jednu ženu koja je tako eterična i koja je bukvalno kao da lebdi u vazduhu. Znači, ljubavnik broj 2 za vas predstavlja život. I pazite, vi sada predstavlja i smrt, ali vi dobijate život iz prve veze. I zar nije to ono malo pre što smo rekli, taj konstantan ples? I bukvalno ono što ponekad ono što u nama umire, nama daje taj dah života. I to jeste našem umu ono kao veliki paradoks i on eksplodira od toga, ali to je tako kako je. Univerzum je postavio pravila i mi samo igramo po tim pravilima i možemo da im se povinujemo, da ih poštujemo i da stvaramo naš život lagodnije ili možemo da im se opiremo i da prosto ih ignorišemo. Uglavnom, ova osoba vama predstavlja zapravo
dah života, znači kao da u nekim momentima kada ste klonuli, kada padnete duhom, kada ne možete ni da vidite sopstvenu vrednost, niti da vidite sebe, ova osoba bukvalno udahne život u vas, u vaše srce, oživi vas. Pomogne vam da ponovo razumete i shvatite ko ste. I to je ono zašto je vama ova osoba broj 1 jako privlačna. S druge strane, ova osoba vam pomaže da izađete iz neke situacije, iz neke teške situacije u kojoj se nalazite i bukvalno vam menja percepciju. Znači, kao što sam rekao, kada zapadnete u tu tminu, u te momente koji vama su jako nelagodni i koji su vrlo česta tema u vašem životu, onda ova osoba vam pomaže da menjate percepciju. Znači, pomaže vam da sagledate drugačije svoj život, da sagledate drugačije svoje iskustva i da jednostavno vam pomogne da oživite, kao što smo to rekli. Postoji mogućnost, evo ovo moram sada da kažem, da je mogućnost putovanja negde sa ovom osobom. Tako da razmislite o tome, možda će to biti jako interesantna avantura. A sada da vidimo šta dobijate iz druge veze. Iz druge veze. Pa evo, iz druge veze dobijate dubinu. Znači, imamo jednu kartu jezera i piše dubina iznad. Znači, dubina. Dubina, dubina, dubina. Seksualna, kreativna dubina. Rekli smo, sedmica štapova. Znači, bukvalno, kroz ovu osobu vi istražujete sebe. Vi istražujete sebe na nekim poljima koje do sada možda niste istraživali, uključujući i seksualno kreativnu energiju. I ova osoba vama daje moć kreativnosti. Ovdje imamo trojku pentakla i prva rečenica koja piše jeste the power of creativity. Znači, moć kreativnosti. Ova osoba vama daje dubinu i kroz tu dubinu vam probuđuje vašu kreativnost i na neki način vi prepoznajete sebe kao osobu koja može da da jako kvalitetan sadržaj, koja može da bude timski igrač, koja može zapravo sa nekim da sarađuje i da daje fenomenalne rezultate. Da li je to u emotivnom smislu u ovom odnosu ili je to na nekom drugom polju, ali iz svih odnosa koje mi živimo kroz život, kakvi su nam odnosi, takvi su nam i oblasti u životu, takvi su nam ostali aspekti života. Znači, dobijate dubinu i dobijate moć kreativnosti iz ove veze. Sada da vidimo koji su izazovi u vezi broj 1. Pa vidite, u vezi broj 1 imamo ljubavnike. Imamo kartu ljubavnika, ali vidite ovo dvoje ljubavnika nose neke maske i ovdje imamo ispod njene haljine. Imamo svašta, nešto se krije i ovdje pokušava da se rasvetli. To je jedan od izazova i ovdje bukvalno, pošto je haljina, pošto je ženska osoba u ovom odnosu, znači pokušava uporno da sakrije neke svoje strahove, da sakrije neke svoje izazove, da sakrije nešto čega se plaši. To može da bude, pošto smo izvukli za ovaj odnos kartu smrti, znači može da bude strah od smrti, strah od prolaznosti, strah od transformacije i promene. Negde rešenje za ovo jeste feed your artist, odnosno nahranite svog umetnika. I ta karta bukvalno znači nekad ne možemo kroz ovo naše životno iskustvo da pretočimo neke reči, da pretočimo ono što osjećamo u reči, da verbalizujemo. I onda nam je potrebna ta kreativna sila, potrebno je da se izrazimo kreativno, da li kroz pevanje, da li kroz snimanje videa, prenošenje kanalisanih poruka, da li kroz slikanje, da li kroz igranje, nebitno. Svi smo kanali i svi na drugačiji način kanališemo tu energiju. Bitno je istraživati, bitno je nahraniti tog umetnika u nama. I to je jedan od tih izazova. Znači, vaš izazov je da zapravo kreativno, naučite kreativno da izrazite sebe u ovom odnosu broj 1. I sada da vidimo koji su izazovi u vezi broj 2.
Izazovi u vezi broj 2. Izazov u vezi broj 2, petica kupova. Petica kupova, ja ovu kartu volim čisto da gledam kao žaljenje za prosutim mlekom. Znači, šta to znači? To znači da možda žalite za nekim stvarima iz prošlosti koje su se već desile, koje su se već završile, koje ne mogu sada iz ovog sadašnjeg trenutka da se promene. I onda kada žalite za tim, onda upadnete opet u tu letargiju, ali rekli smo da ova osoba broj 2 vas izvlači iz te letargije. Znači, ok, upadnete u letargiju, ali sve bi to bilo super da je to trenutno. Nego kod vas više ima to tendenciju da se zatvorite u svoj balon i da prosto ne da dozvolite nikom iz podnog sveta da dolazi tu i da onda se utopite u taj žal za prošlošću. Ovo je vezano znači za emotivni naboj, za emocije, imamo peticu kupova. Ono što je dobro jeste što petica je na sredini puta. Znači, vi svakako se odatle krećete ka broju 10, što znači da zapravo ovo je samo trenutno stanje i koliko god da vama deluje kao da je beskrajno, da se nikada neće završiti, definitivno hoće. A kako da se nosite sa tim? Pa ovdje imamo jednu kartu koja kaže Stop, Drop and Ground. I ovdje imamo jednu biljčicu koja raste iz zemlje. Šta nam to znači? To znači stani, spusti, pusti i uzemlji se. Znači, kada te uhvati taj emotivni naboj u vezi, kada te uhvati taj žal za nečim, za prošlošću, za detinjstvom, za čim god, zaustavi se, pusti to, spusti na zemlju, prosto dozvoli da neka inteligentnija sila od tebe to preuzme i onda se uzemlji, znači osjeti da si na zemlji, da prosto je tvoje mesto tu da čvrsto hodaš ovom planetom Zemljom. I sada imamo savjet u vezi ljubavnika broj 1. Hajde da vidimo šta tu imamo. Savjet u vezi ljubavnika broj 1 jeste be assertive, znači budite asertivni u komunikaciji. Šta to znači? To znači da zapravo budete jasni, koncizni, precizni, da zapravo iskomunicirate možda ove strahove od smrti, možda ove neke emotivne naboje koji se u vama rađaju. Znači da ne idete okolo, da ne igrate igre mačke i miša, da se ne plašite, da imate poverenja dovoljno u svog partnera, da iskomunicirate ono što je vama potrebno. Znači, krenite sa tom energijom poverenja. Pa ako se ispostavi da poverenja nema, to je već druga stvar. Bitno je da vi iz svog srca imate tu želju da želite da to iskomunicirate svesno, jasno i da promenite. Imamo i kartu koja kaže honor the process. Znači, poštujte proces, odajte počast procesu. Imamo ženu simbolično kao leptira kojoj rastu krila i sam taj proces pretvaranja iz gusenice u leptira zna i da bude bolan i ovdje je bitno da vi poštujete svoj proces. Znači, možda niste asertivni sada u komunikaciji, ali učite korak po korak. Učite da osjetite tu osobu, učite da vidite koje reči prijaju vama, koje prijaju toj osobi, kakav način komunikacije, kakav način primanja i davanja ljubavi. To je sve proces koji jednostavno traje i ne može preko noći da se završi, ne može preko noći da postane leptir, nego je prosto potrebno i vrsta strpljenja gdje možete na neki način da dozvolite sebi da zajedno odrastate u tom odnosu, da zajedno komunicirate i prolazite kroz prepreke, da iskomunicirate prepreke, izazove, probleme koji eventualno postoje. I sada imamo savjet u vezi ljubavnika broj 2. Hajde da vidimo šta tu imamo. Imamo clear the vessel, kaže, znači clear the vessel. Šta je? Ovdje imamo jednu sirenu, recimo.
rekao bih, ili neku princezu koja bukvalno prazni neku teglu. Clear the vessel, znači ispraznite posudu. A vessel, mi često koristimo taj izraz kao vozilo, kao, ne znam, vessel for the soul, kao ovo telo je vozilo za dušu, ajde da kažem posuda u kojoj je duša se spustila. To znači, ovo je savjet da više slušate svoje telo, da nekada naše telo skuplja razne vibracije, skuplja razne energije, skuplja razne toksine iz spoljne sredine, znači možda čak i poziva na tu detoksikaciju. Znači, da biste jasno razmišljali, potrebno je da pročistite svoj organizam, jer ako postoji dosta energije koja stagnira, onda jednostavno ne možete jasno da vidite, da sagledate stvari, da sagledate situaciju i ne možete jasno da donosite neku odluku. Sa druge strane imamo kartu Abundance ili obilje koja je bukvalno govori, ovdje imamo jednu devojčicu i ona ima krila koje su ovako predivne roze i ljubičaste i gore i u njenu krunsku čakru ovdje dolaze, spuštaju se razne informacije i energije u obliku DNK, u obliku, znači to je nešto genetsko, genetski kod. U vaše polje se spušta, znači neka genetska informacija vezana za obilje. Ovaj partner za vas i jeste obilje, međutim, ono što univerzum želi da kaže i vi ste obilje, potrebno je da shvatite i da ste vi obilje, ne samo taj vaš partner. Znači, potrebno je da otkrivate i nove načine, nove vrste obilja u sebi, načine na koji možete da doprete do tog obilja i da ga jednostavno, da mu dozvolite da se otvori onako kao lotus cvet i da prosto vas okupa tim obiljem. Ok, ovo nam je bila grupa broj 2. Nadam se da ste dobili neke interesantne odgovore i uvide i da vam je pomoglo malo u razrešenju ove situacije, u razrešenju ovog dvoumljenja. I mi sada polako, ali sigurno prelazimo na grupu broj 3. Kao što smo rekli, grupa broj 3 jeste ova divna brown karta. Znači, vi koji ste izabrali grupu broj 3, sada možete polako da se spremite i da vidimo sada kakva je, šta predstavlja za vas najpre ljubavnik broj 1. Ljubavnik broj 1 za vas predstavlja šesticu mačeva. Ovdje imamo jednu šesticu mačeva. Šta nam to znači? Rekli smo, mačevi su mental i intelekt, znači ovo je baš prilično intelektualna veza, mentalna, dosta je više srce u glavi nego što je zaista u grudima. Ovdje vi negdje vidite ovu osobu kao sopstvenog spasioca, znači kao osobu na koju možete da se oslanite u svakom trenutku da vam pomogne. Međutim, to je sjajno, ali onda ponekad odete u tu krajnost da dajete moć toj osobi da donosi odluke za vas i možda imate tendenciju da se pravite, da ne možete da nađete neko rješenje samo da bi ta osoba skočila vama u pomoći, da biste time dokazali svoju vrednost, da biste dokazali da je osobi zaista stalo do vas, vi onda možda glumite ponekad žrtvu i žrtveno jagnje kako biste privukli pažnju. To je što je. Hajde da vidimo šta predstavlja ljubavnik broj 2. Ljubavnik broj 2, as pentakla, znači neki potpuno novi početak. U materijalnom smislu, u financijskom smislu, može biti da ste ovu osobu sreli kroz posao, da ste sreli kroz neke finansijske transakcije, možda u banci, možda nešto tako. Znači, ovo je neka osoba koja je vezana za financije i vezana za materijalno, za element zemlje. Znači, možda čak i neka osoba koja ima veze sa obrađivanjem zemlje, sa poljoprivredom.
i takav vibe neki odaje, ali definitivno ova osoba za vas predstavlja potpuno novi početak. Znači, možda čak taj neki početak koji vi do sada niste iskusili. Znači, u materijalnom svetu, u svom fizičkom svetu, u svojoj trenutnoj inkarnaciji vi niste imali ovakvu vezu i vama sad ovo nešto potpuno novo. Otvara vam nova polja, nove načine da razumete sebe, nove načine da date sebi vrednost. Da vidite zapravo koliko vredite, jer vidite koliko ovaj novčić isijava svetlost. I sada hajde da vidimo šta sve to dobijate iz prve veze. Iz prve veze, pa ono što vas zapravo privlači u ovoj prvoj vezi, rekli smo da imate tu tendenciju da ponekad glumite žrtvu i ovdje ako vidite imamo čamac, znači putovanje neko u pitanju. Znači za vas je ovo jedna svojevrsna vrsta putovanja i zato nam je izašla karta avanture. I vidite ovdje imamo jednu osobu koja stoji pred portalom, koja nosi crveni kišobran. Opet ta crvena boja i korenska čakra i ti strahovi. Znači ona drži kišobran crvene boje iznad glave, a kiša ne pada. Znači, vi se negdje ovdje štitite od toga da ne budete povređeni, jer ste vjerojatno u prošlosti bili povređeni. Ali ova osoba i ova veza su bukvalno ta avantura i to stajanje kao da stojite, osjećate se kao da stojite pred nepoznatim i razmišljate da li da kročite u sve to. Mislim da možete u to da kročite svakako, ali potrebno da se oslobodite tog kišobrana, da se oslobodite tog štita koji ste navikli da nosite sa sobom. Ono što ovdje još dobijate jeste devetka štapova, znači negdje vas ova veza uči da vi ne odustajete i da jednostavno ono što vi smatrate da ste do sada kreirali, da zapravo zaštitite to na neki način. Znači, poziva vas, znači ova veza vas i poziva da učite, da budete hrabri i da verujete u sebe. I kao što smo rekli, da ova osoba za vas predstavlja spasioca. Znači, ona će vam svakako priteći uvek u pomoć. Ali nije rješenje u tome. Rješenje je da gradite svoje kapacitete, da budete hrabri i da verujete u sebe. I to je ono što upravo, kao što smo rekli, što dobijate u ovom odnosu i to je jedna svojevrsna avantura koja je kao prolaz u nepoznato, što je i zastrašujuće i zastrašujuće i uzbudljivo u isto vrijeme. Sada, hajde da vidimo šta dobijate iz druge veze. Iz druge veze predivne karte, znači iz druge veze imamo jednu kartu zemlje. Ako se sećate, ovdje je znači as pentakla, element zemlje, pentakli, i ovdje imamo kartu koja kaže zemlja i dom. Znači, pogledajte koliko divna karta. A pogledajte pored carica, znači wow. Oba jako velika, jako intenzivna podržavajuća ženska principa. Znači, vi ovdje dobijate jako podržavajuću, negujuću energiju, dobijate znači svoj dom. Rekao bih da ste vi osoba koja je dugo tragala za svojim domom i najzad je našla u ovoj osobi. I ova sama karta carice jeste taj negujući princip koji kada mi negujemo sebe, kada negujemo svaki aspekt svog bića, onda dolazi zaista do tog otvaranja za obilje i negde nam ta energija zapravo i omogućava da rađamo iznova svoje snove, da negujemo sebe i da na taj način negujemo i druge. Ovo je jedna zaista energija onako nežna, ali jako podržavajuća, jako moćna. Negdje smo naučili da te dve stvari ne mogu da idu zajedno. Znači da nešto bude nežno, tanano, ali da u isto vrijeme bude snažno i penetrirajuće, prodorno. Tako da ovo je jako divno što vi dobijate u ovoj vezi. Znači dobijate baš taj osjećaj lakoće i nežnosti, ali u isto vrijeme i postojanosti. Postojanosti znači dom, rekli smo. Znači osjećaj da možete konačno da pustite koren svoj negde i da se tu zaustavite. Hajde sada da vidimo koji su izazovi u vezi broj 1. U
vezi broj 1 imamo, da opet vezano za mačeve, overthinking, znači pretjerano razmišljanje. Kaže, overthinking can spoil the magic. To znači da pretjerano razmišljanje može da uništi magiju. Znači, rekao bih da je vama ovdje izazov, čak i kada imate lepe momente sa ovom osobom, da vi tu previše pokušavate da racionalizujete, da razmišljate, aha, ako je ovo sada ovako lepo, onda jednog trenutka neće biti, ili ko zna šta mi radi iza leđa, sad se ovdje ponaša super prema meni. Znači, bukvalno, oni mačevi koje stalno spominjemo, znači stalno razmišljate i tako vrtite u krug jedne te iste priče koji, odnosno, izlaze na površinu ti vaši strahovi da ne budete ostavljeni, vaši strahovi da niste dovoljno vredni da neko ostane pored vas. Ali na kraju krajeva to su samo strahovi i to je samo vaš obrazac razmišljanja koji ste vi usvojili kroz život, kroz odrastanje. Dalje, još jedan izazov kod vas jeste, imamo tu osmicu pentakla koja je obrnuta naopako. Osmica pentakla, evo naopako je, okrenut ću ovako da je osmotrite prvo, a evo je naopako. Osmica pentakla, pa znači ovdje vi negdje stagnirate po pitanju usavršavanja sebe. Znači, da li je to vezano možda za vaše obrazovanje, za vašu karijeru, za možda razvijanje sopstvene emocionalne inteligencije, ali definitivno negdje stagnirate. Znači, kao što smo rekli, imate te momente kada prosto volite da glumite žrtvu i onda jednostavno tu ostanete u toj energiji i odatle se ne pomerate. Ne možemo da se razvijamo ukoliko ne verujemo u sebe i ukoliko nismo hrabri. To smo malo pre ustanovili da vi dobijate kroz tu vezu i da ćete eventualno dobiti ukoliko se upustite u to putovanje i u tu avanturu. Bitno je da naučite da volite tu svoju ranjivost, ali i da volite svoju hrabrost i da im pomognete da zajedno vam daju dozvolu da živite svoj život punim plućima. Hajde sada da vidimo koji su nam izazovi u vezi broj 2. Evo, interesantno, u vezi broj 2 imamo paža kupova, imamo jednu kartu koja kaže ti si muza, you are the muse. Znači, paž kupova. Pazite sada, rekli smo za ovu osobu da imamo podržavajuću uzemljenu energiju, da onda imamo caricu i da imamo tu negujuću predivnu energiju, ali imamo i paža kupova kao izazov. Paž kupova jeste emocionalna nezrelost, hajde da kažemo, tendencija da previše sanjarimo, da previše budemo u tim nekim gornjim sferama postojanja, bez uzemljenosti, bez prisutnosti, bez spuštenih nogu na zemlji. I paž kupova ima tu energiju, paž ima energiju tinejdžera, znači to je ono, ja imam puno toga da dam, ja imam puno emocija, ja imam puno kapaciteta emocionalnog, ali zapravo nemam dovoljno iskustva da to podržim. I sada taj paž kupova nekad zna ovako baš da bude dramatičan u smislu tih sanjarenja i u smislu nerealnosti, znači taj disillusional, odnosno iluzornost, iluzija. I to jeste ovdje vaš izazov. I ovo you the muse, to me isto asocira da zapravo vi imate tendenciju da idealizujete osobu. Znači i to jeste jedan od izazova. Da idealizujete, da zapravo ne vidite jasno i da ne vidite kristalno jasno šta ta osoba predstavlja, nego da umislite šta ona predstavlja za vas i da onda odatle prosto stvorite potpuno neki iluzorni svijet i na osnovu toga dalje pravite svoje postupke. Znači, podhitno izlazak iz iluzije. Iluzija nikome nije donela dobro. Može samo da vas onako još više sravni sa zemljom. Hajde sada da vidimo kakav imamo savjet u vezi ljubavnika broj 1. U vezi ljubavnika broj 1, pa pazite sada.
Znači, karta koja kaže improving health. Znači, poboljšanje zdravlja. I imamo kartu koja kaže master the dance. Znači, budi za gospodari plesom. Hajde da tako kažemo. Znači, nauči da plešeš kroz život. Šta ovo znači? Znači, ovdje smo rekli da kod vas je očigledno u ovom odnosu izazov mentalne prirode. Znači, mentalne prirode u smislu da ste naučili da igrate jednu ulogu i da se pravite da ste nemoćni i bespomoćni. Međutim, ovdje imamo savjet daje poboljšanju zdravlja. Znači, ova veza definitivno ima potencijal da vam poboljša to mentalno zdravlje i da jednostavno vam pomogne da shvatite koliko jeste moćni i koliko ta hrabrost jeste u vama i koliko ne morate uvijek da vučete neku drugu osobu za rukav, da vam ona pomogne, da vam ona nešto da. Vi možete naći sve u sebi, ali opet moram da skrenem pažnju da ne odete u krajnost da možete sve sami, jer vrlo često odemo u tu ili jednu ili drugu krajnost gdje mi učimo da nešto, gdje smo u fazonu ja ne mogu ništa, nesposoban sam, ne umem ništa, a onda odemo iz te energije, odemo u potpuno drugu krajnost gdje smo u fazonu ne treba mi nikakva pomoć, ja sve mogu sam. Tako da čuvajte se samo toga da ne odete u potpuno drugu krajnost. Mislim, obe su iskustveno jako bitne, ali se moraju iskusiti obe da bi se bukvalno došlo na pola puta i shvatilo ok, u jednom momentu mi je potrebno ovo, u drugom ovo. I to jeste ova karta Master the Dance. Ako vidite ovdje imamo bukvalno različite stvari, sunce, nebo, zemlju, razne planete, ženu koja pleše u univerzumu, hajde da tako kažem, znači ona nije ni na kakvom tlu. Znači toliko imamo nekih različitih elemenata, različitih stvari koje sve, čak i različite religijske motive, koji svi plešu zajedno. Znači sve je jedno. Uči da plešeš kroz to. Uči da plešeš kroz svoje polaritete, uči da plešeš kroz svoje izazove, uči da plešeš kroz ljubav prema sebi. I na taj način će se poboljšati zdravlje. I sada imamo savjet u vezi ljubavnika broj 2. U vezi ljubavnika broj 2, pa pazite sada ovo, znači, savjet u vezi ljubavnika broj 2, notice the pattern, znači, uočite šemu po kojoj se nešto dešava, znači, uočite na koji način komunicirate, na koji način pružate ljubav, dajete ljubav, uzimate ljubav, odnosno primate ljubav, na koji način se ophodite prema toj osobi, ali i najpre prema sebi. Ovdje imamo jednu ženu koja tako preko jednog oka ima ovo neko pero i kao da ne želi da vidi to. Znači, hajde da vidimo, da stavimo na papir šta je to što ne želite da vidite i od čega bežite. Jasno je pred vama, a vi ne želite da ga vidite. Znači, to jeste taj savjet. Uočiti, možda napraviti paralelu sa prethodnim odnosima, gde ja tu ponavljam isti obrazac, gde ja ponavljam istu stvar, gde patim na isti način, gde dozvoljavam sebi da mi curi energija, gde jednostavno podcenjujem sebe, gde ne pružam dovoljno sebi, a više sam otvoren ili otvorena da pružam partneru. I imamo kartu koja kaže it's up to you, znači sve je do tebe. I bukvalno ovdje imamo tog anđela koji se kao da je zatvorio i zaštitio se ovim krilima, ali je uvek do njega da raširi ova krila, jer znamo da anđeo ima ogroman raspon krila. Znači, i podsjećate, evo pokazuje prstom na tebe. Znači, ruka jedna na grudima, znači bukvalno ovako, ruka na grudima i pokazuje u tebe. I to znači, bukvalno, ti ćeš u srcu jasno osjetiti šta je ovdje do tebe i šta ti možeš da daš, da pružiš, da učiniš. I na koji način možeš da poboljšaš ovaj odnos. I to je ovdje što smo rekli, ovo uočavanje tog nekog obrazca, odnosno to je jedan od načina da ti zapravo daš sebi do znanja kako ti možeš mijenjati ovaj odnos. Eto, dragi moji, ovo je bilo čitanje i za grupu broj 3.
Nadam se da vam je ovo čitanje služilo, da ste dobili nekih divnih uvida. Ja svakako jesam. Želim još jednom da se zahvalim svima vama koji pratite moj rad, svima koji ste se pretplatili, koji ćete se tek pretplatiti na moj kanal. Možete u svakom trenutku to uraditi, možete podeliti video, možete komentarisati, lajkovati. Tu smo da podržimo jedni druge i tu smo da damo vetar u leđe jedni drugima i da prosto shvatimo da život ne mora da bude uvek onakav kako smo ga mi fiksirali i da postoje drugi načini da se život posmatra. Uživajte u ostatku dana, hvala vam što ste tu, a mi se vidimo naravno kada ponovo dođe vreme za to.